meneta koi taura ta whanau ngā ringa mahi o tēnei whare. Hara maira koi tā ki roto ngā kaunui Kua roa tēnei kaupapa e tūmanako tiana. Kua roa tēnei kaupapa e tūmanako tiana I runga I te hiahia kia hoki mai ngā whānau ki runga ki ngā whenua au rātou mātua. Whakatawa e uhi atuku te tapa kia putaki waho I te tā whakapaka he putanga ariki nā ranga ki te tau I ramaia. Kua whitu ngā whare kua whakapuaretia I tēnei rā, hei tā pai ake ki e te o ngā papa Kāinga, kua tūke, no reira, kua tino maru nei te whenua, I te rongohanga o ngā tamariki, me ngā mokopuna I te oro o te whana. It was very emotional when I woke up this morning because my husband and I have lived in Australia for 30 years and I'd asked, our tupuna to bring me home and little did I realise they brought us home all the way home. So this is the main bedroom here. As soon as we open our curtains, we're going to see our maunga. 216,000 will be the loan agreement, which is the cost of this whare. We would never have been able to purchase a beautiful whare like this. This is one of the first rooms and this will be the kids' room. So this will be our second room for one of the other children, and what I love about these, they've got their own wardrobe space. So literally all you have to do is put a bed, put a drawer, hang their stuff. No mess, beautiful. I come from a big family myself and I grew up with all my cousins. Now, today, we are still close cousins and it gives it a chance for my kids to grow up with their cousins and form memories, relationships. My old man passed away 8 years ago, so I'm close to him. But also, it gives my siblings a chance to come home and all my first cousins to come home. So this is an opening for them. Kia mōhio ai ngā tamariki me ngā mokopuna he kāinga nō rātou tēnei. Nō reira, e tika tonu, ko ngā pēhitanga o te ao huri, ko te nui o te utu o te kai, ko te āhuatanga ki te hauora, ko te āhuatanga ki te mātauranga. Engari, me he mea e piritahi ana te whānau I tōna whakahiatotanga I runga I te papa Kāinga, tērā ka kitea, he pūreirei whakamatuatanga, he pūreki wiwi, he hutiake nei te tangata ki te oranga tonutanga o te tanga. I need an extension already, boy. In the last term under the Labour government, Jacinda Ardern had made a public statement to iwi. If you give the land, if you deliver the land, we'll bring the houses. And we capitalised on that policy platform of the Labour government and we were able to sign. We understand that this government has stopped the policy platforms and the funding streams that had previously existed. E kōrero hau tērā ki au, me te mea nei, kore kei te whaiwhai haere te tūā papa kura Kāinga I te anga whakamua I roto hoki I tēnei āhuatanga, arā kua whakapau pūtea nui te kāwanatanga tawhito ki enei momo mahi. All of our government people that are here, e kara, MHAT, tēnei te mihi atu, TPK, tēnei te mihi atu, o tira kia koutou katoa I ngā apataki o te kāwanatanga. What we've been able to show Minister Pōtaka today and key officials from the government is that we are the solution to homelessness and houselessness in Aotearoa. We're doing what the government hasn't been able to do, which is getting our whānau into warm, dry, beautiful houses. Kua kite o ki tēnei tauira pai, kua kite o ki ngā mahi me ngā hua o enei momo mahi, ka kaha tau patu au, tau tohe au, kia haere tonu enei mahi raro anō I te whakahau mā te Māori mō te Māori mō te katoa. Ko te tūmanako tuatahi kia hoki mai ngā whānau. Ko te tūmanako tuarua kia mahia mai he ohanga e noho tonu mai ai te whānau. Ko ia, ko te āhuatanga, ko te hauora, ko te mātauranga. Engari ia, ko te whakatūtū whare, e whakahiato mai ai I te ora o te tinana, I te ora o te wairua o ngā whānau o ngā Koroki Kahukura.